Sanibonani, igama uKhomanda Sibongo ngwaKwaNdlovu. Bengizothanda ukukhuluma ngempilo yami and then nangokuthi ngaqala njani ukuze ngifake ama-video ku-YouTube because ngahlangana nesimo esinzima ekukhuleni kwami but angizange ngagive up ngokwempilo. Ekukhuleni kwami akuzange kwajabulisa and angithandanga ukuthi nami ngikhule njalo. And angifisi nokuthi omunye umuntu eze ahlangane naleso simo engahlangana naso, ngoba ungahlangana naso awungeke uze uphinde ube right empilweni uma ungakhona ukuzibamba. But mina ngizange ngadela, ngavuma ukuthi uNkulunkulu ukhona and uzongiphathisa whatever kwenzakalayo. Ngathi ngikhula esikoleni, ngangisiya esikoleni sasithiwa iJahanga, but angizange izifundo zami zazingajabulisi. But ama-teacher wonke ayengithanda, isizwe sonke sasingithanda ngendaba ukuthi makungabe kungama-sports kungabe kuyini babekwazi ukuthi bazowina ngendaba yami. But ezifundweni ngangingaphumeleli. But kwezemigido nama-traditional and everything eyayifanelane vele nokuthi kube yi-sports ngangiwina and ngangihlala ngingumuntu ophambili ngakho khonokho. But abazali bami bajabula futhi nakho ukuthi loba engafuzanga thina but ukhona into ebonisa ukuthi ngihamba imphilisa. But mina ngiworried ukuthi kuzomphilisa kanjani ngoba ngangingabi kwazi lutho. So indawo engandlala kuyo kusePlumtree. So ngathi ngisuka ePlumtree ngabuya eSouth Africa. Ngithathe ngibuyile ngahlala ngisho kuma-3 years. After 3 years kwabe sekuyabuya loba ngangilele ngaqala ukuthi iphupho lokuthi ngayenza ama-video ngiyafake ku-YouTube. Ngathi ku-YouTube kanjani and then ngazama ukubuza abanolwazi bangichazisela ukuthi hayi unga-acta ama-video ifuna into e-acta and eqondileyo and then ufake ku-YouTube izokusiza. Mina okay, nginesifiso sokukwenza lokho and then ngiyafisa ukuthi kuze kulunge maybe impilo yami nalunge. Ngendaba ukuthi ngathola nabantu ababengisiza and nalabo bantu namanje ngithanda ukubabonga and ngiyafisa ukuthi mangingabe ukuthi yonke into yami ihambe kahle nabo bephila, ngikwazi nami ukuthi ngibabonise ukuthi ababengenzela khona nami ngiyakujabulela. And nabo bonke abakhona ngiyabathanda and ngiyabajabulela, nefamily yonke yakubaba nefamily yonke yakumama ngiyayithanda futhi nami ngiyabathanda bonke and ngibafisela bonke okuhle, bonke omalume bami, bonke obhuti, bonke osisi, bonke abantu ngiyabathanda and ngithanda ukubonga kukho konke abangenzele khona. Nesimo ngisisho manje kuyintando yabo nentando kaNkulunkulu nentando yenu kanye abantu. So ngithanda ukujabula kakhulu ukuthi angizange ngagive up. So nawe mawungabe unesimo esinzima empilweni, ungacabanga ukuthi impilo yakho isimile kumbe impilo yakho isiphelele. Zitshele wena ukuthi uNkulunkulu wami ukhona and nami ngingumuntu nginendlela zami zokuphila. Angeke uNkulunkulu akufake kwi-situation angeke ukwazi ukukhipha kuyo and angeke kufake kwi-situation ongeke ukwazi ukusurvive futhi. Uzobuya yena futhi akukhiphe akufake endaweni emhlophe khona lobo sebunyameni. Njengami mina ngakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza and wabuya wangisiza wangikhulula. Namanje sengikhululekile. Into ekhona ngifisa ukuthi ngijabulise, ufake ama-video azonifundisa nokungijabulisa and kusase kuningi engizokuyenza. Inkinga sisavalelwe ukuthi i-lockdown but le impilo yami engayiphilayo ngisamncane. Ayizange ngijabulisa kodwa manje sengihlala ngikhululekile ngendaba ukuthi amaphupho ami ngiwaphupha ngiyawayenza and into eqhakathekileyo ukuthi uma uphupha yenza uziprove ukuthi into ofuna ukuyenza ile. Ungabi nendaba ukuthi ubani bazothini ngoba abantu vele bahlezi bakhuluma. Noma ungazenza into enjani abantu bazokhuluma and abangeke bakuthande bonke abantu empilweni. Into kumele beyazi. So wena kumele wenze into yazi ukuthi wena izokhona ukukuphilisa, into ezokusindisa wena. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda nonke ngenhliziyo yami yonke.
ngicela nisubscribe i-channel yami, kusazoza okuningi okuningi.